Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka no urathi na mbere wega. Eddy Ndûmîrîri ni arekereria ndûmîrîri Yatiga andû aingĩ in shock. Ndûmîrîri eno amerekereria kugerera nenda ciake cia ukinyaniria na yukite thutha wa ndûmîrîri ĩngĩ aragĩkorirwo agĩtema Samido live thutha wa Samido gupost kare nyamu nenda-inĩ ciake cia ukinyaniria, na rĩrĩ rita rĩa mbere rĩrĩa turonire Samido akĩonania kare nyamu nenda-inĩ ciake cia ukinyaniria. Ndûmîrîri eno Eddy a post nere Yatiga andû in shock. Eddy ame post just a few days to muthenya wa Father's Day kuria akorwo akiandika na kuga any man can be a father but it takes a real man to be a dad. Kona Eddy ha post ndûmîrîri eno almost the same time riria a celebrate birthday akairitu gake karia ni ga first born mari hamwe na Samido, and also a few days to Father's Day. Andũ ni makorwo na ciũria nyingĩ muno. Traveler akĩmũria kana akiuga well said mama, but Samido is a good father. Nake Tasha mwira drive your point home. The party auga kama unajua hivyo unaumwa kwa nini Samido akikuwa real dad kwa watoto wa Karen na ni damu yake shenzi type. Au kafere Eddy anahithũria ati we arerirwo ni grandparents ake koguo kwahotekeka ni kuririkana, also araririkana the dad who brought her up, acknowledge all the men makorirwo magishangira, kana no gukorwo ara acknowledge the dad agikorirwo agishangira kurerwo gwake, kuona ha mom and also the father matiari ho riria agikuraga tondu we anakiuga akirerirwo ni grandparents ake, na mundu wakorwo akimumiriria ni Bani Sorani murata wake akorwo akimwira their sisters na nginyagia baba wake ni amwitikirite ta kairitu gake. Make sure ni turn on your notification na subscribe niguo hindi ciothe twaikia update ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching, tucamanie in our next one.